Bomme le bontate, ke kopa haebe ho na le motho a sa utlweng Sesotho kwana, a tla phahamisa letsoho e le hore re tla re change puo, re se ke be ra mo siya ka thoko. O teng motho a sa utlweng Sesotho ka letsoho, ana ka le phahamisa ne ke tla re na utlwile jwang nna ntse ke re lebitso la ka ke Bofihla-Nneko, ke tumme ka lebitso la Dilaphalapha, mme mona mo ke emeng ke kgethuwe ke bao ba ntseng ba organisa mokete ona hore e tlo be nna ya tla tsamaisa dipuisano tsa tsatsi la kajeno. Mme ba na le lebaka mohlomong la hore na hobaneng ba ne ba re nna ba ke ba ntse ba itse wena mono, ebe wena ya tla mona, empa ba kgethile nna ka lebaka. Mme taba eno ke kopa le se ke be la nka hanyane ho hang hore ho itswe ebe nna mona. Re apere dikipa ke tsenana, ke tle ke eme kwana, di a rekiswa e le ho support-a lelapa, di fumaneha ka ntle ka mane ke 150. Ke kopa ho hlakisa hape hore sena se ke se apereng ha ke a se phallelwa, ke se rekile ka ona ke tsena mona ke qetetse di ka ntle ho thwe ke tseno mono tafoleng eno ya ho batho ba iphileng bona ebe bona fela ba hitareng. Ka hona ke kopa hore pele re tswela pele, ha ke fihla mona ke bone batho ba batle hona ho ya ba ke re ke kgale le emetse ho tla kwana, ka hona go jwetse motho wa pele ha o motle ile ga tseba ho utlwa go iterekile re tseba ho tswela pele. Le dipaki tsa ka bohle hore itsa ke re le jwetse motho go motle ya ba le a tsheha. The exercise was very simple, ho jwetsa motho fela o motle le wena o motle ya ba fela ha o jwetsa go motle jo ha ona mona tlo jwalo o tlo re le wena o motle. It's a nice thing to be told that you look beautiful, especially how you iterekile. Ke kopa o mo pheta o mo jwetse o motle le ha o swaswa, it's fine. Mantswe a Bebele a re Modimo re bopile ka setshwantsho sa hae. Ke na le ho sheba motho a pela ka nenneng ebe ka pelong ke re le ha o ka ba watho Modimo a ke mo tsebe fela ha ona tjena. Skomota bomme le bontate, ke kopa he le a bona wa eno itse ke tlhakwano go le theola hobane re tlile mona re le bjale ke le be hobane re tlotla re celebrate a life of a legend. Ke kopa motsotsong wa jwale re tle re fumane welcome and opening remarks o se di entswe ke nna se le nna ka nnete ke le amoetse a kere, empa molemong wa nako e le gore batho ba tlang mona ba se ke ba senya nako ka ho dumedisa batho ba siko hle ke ba dumedisetse motlotlei hlo ya naha tona kgolo a mmuso motlotlei. Ha ke tsebe bane ba re senyetsa nako bontate ba ke tla motlotlei hlo ya naha tona kgolo ka nnete bomme le bontate. Let us observe the protocol e le hore ba hlomphehi ba kang bontate Mthiza bona ha ba kekeng ba observe the protocol ba ka kena ka hare, empa lona a kutlwe hore na bothata ba tlo re senyetsa nako ka batho ba siko ke bofeng. Mme ke re protocol observed, empa ho feta tsohle ke isa ditumediso tse kgolo le tlhompho ho lelapa la bo malome, lelapa la malome, tlhompho e kgolo haholo e ye ho mme wa Karabo, tlhompho e nngwe hape e kgolo e ye ho Karabo herself. Le tseba lebaka why batho bana ba babedi, mme re tlile mona go tlo ba jwetsa hore ha ba wa ba le bang re wileng mmoho. Mme ka hona ha re a tlameha ho tla mona re tlo ba tetebetsa empa ba tswe monyako ono ba sa tshwanele ha ba kena.